салому алейкум дӯстони барачои асадкаи аз 2 метр поён метраш 10 см барои кӯдакон, барои ягон меҳмона ёки барои пояндоз метраш 10 см. рангош бисёре, қариб 10-15 ранга. барои дески мешавад. ниметрам дорем барои кӯдакон, ай 5 метр боло мисол дастсафка мекунем. 5 метр 10 метр барои кӯдакон ҳар хела, мисол барои як кӯдака 2 хел, барои дигараш 2 хел бигирем, дастсафкаро мекунем ёки точкаон корвон дар. баъд паплинам дорем. паплино аз 80 см то 4 метр майдарам дорем, калонам дорем. аз се боло дарз дорад, асадко метраш 10 см. баъд ниметрарам дорем, мисол ниметро 3-10 см метем, 75 см то ниметра 3-10 см метем, баъд 45 см то 35 см 4-10 см метем. ҳай кадом дарко бошад нависем.